Nakajingdon kibo ujor halor ke Jingkhot interview ke Meghalaya Education Recruitment Board MERB nakabenta ki kam assistant professor but lecturer haki college Sorkar bapher bakam shamla long ke Shai. Haka arfu prat regunaitung arajar pesan uba Adelbert nong rom u MLA ke Shillong North constituency ulalaj ban panjik pensyai nau swapnil tembe IAS secretary ketanat puli putih halor ke dekamat. Habakran sikilat pathai kubor uba Adelbert ulaong. Bakat kum ki kendon Thung kam jong kebor kadai ban long dak ratio 1:2.5. Kat ba ke Jingkhot interview pan kaduna ki number ka ba omsyam layat kat kum ki kendon. Kum ta ulaong baka board kadai ban wan ra ya ke jing thung kam ka ba khoj dak ba pen I ya ki marks jong ki nong ya khun kam kum balale dak Central Recruitment Board ka Meghalaya Police. Jingsha khani kadika urgency. Moga jing dokam kerja. Tomar la semtio lalu sautorik. Kandon ka interview ba la kondok kerpang na kapentaki lecturer post to many different colleges. Jadi hari ini nongrim ngawan kendo yang nama ayo complain dari babur ki candidate kemdon ka jinghun kemdon ka satisfaction mo. Amar ba kamnong transparent bat ka ingin ko akadi bari banong fair and transparent hak recruitment process mo. Jadi hal tanore mo ni keduk tasi yo swapnel tambe muri YS berjumpa dengan secretary of education man seek clarification buat pan bu ka demand ka pan sumo tiga jing panjing Shai nga kalong ba nakaliang sumo ba panjing Shai kalong haki artili ki points kawai kalong ba kani ka recruitment policy pi kadi ka por ka ba adokam ban bu politics serut dan bu policy khama amar ka policy kadi ban sandor di kon sama kicung di hagabede bo ini ki assistant professor unjuk ki lecturer mo ki common colleges halor kini kamdon kata kajing long equivalent mo amar pi karkum ka recruitment karkum ka Meghalaya Education Recruitment Board kadap keren Shai kadar ba kanshim yakini ki kan fill up yakini ki post peringkat ki candidate katkum ka 1:2:5 mo kani kadai naki lalong arbanta plus shiteng mo arbanta shiteng ti 2.5 matrai borong isu tu kani ti pi kani kadai ka post jongini ki subject seperti physics, chemistry, mathematics, botany, zoology, biochemistry, commerce. Tikini kini post ka bangala pun shu ai sampul kawi. Let's see komunika number of vacancy jongka physics tadi arpinyo kini post. Ti kat baka number of candidate ka ba shortlisted. Mo ki kat ko mujing pau ni kadai saupuar. Ti enrai ke jingkli pat ka bangi hapan narangi kadai kecing pemia lembaga 2.5 mo di kadang mawan manpan kecing Shai na secretary education nomor kecing sisa kadi bandai nreu pupra 67.5 candidate kadi ban shortlisted mo ban shortlist tendra yang di kumbaga pau kadi tang sau puah naga nreu punyo tikwi kiwairu jong chemistry kadi arpunyo tuli ki vakansi kadba ka shortlisted candidate pat kadai saupulai kejing sisa kadai rupnyo 0.5 di mathematics kadai at mriu shortlisted candidate pat aku mak pau ni kumaki salik maki kadai saupusan tenrai kadai kejing sisa rupusan di kini kira bun ki baca kini kalau ba deprive no ba penduk no ka jong ini ki candidate di kini kira bun ki baca kini kalau ba deprive no ba penduk no ka jong ini ki candidate kam tambe kani kadai ka education base mo ka bangi dok kamban ai ka education iki colleges hoi ni dok kam ya ka ban make a proper selection bar kadai bandon ru ka fair in recruitment process kana bakan don kajing hun but ka baar ne naku an pau ru ni pingabu kata kajing kli bakam long transparent markum bakalong ngani ka Meghalaya recruitment joka police mo ki marks ki jongki ki score marks jongki ki display te bagi display tu muki
Mau berkidon ke Jinghon, kita candidate ke Bayo, berbamyo. Tengah buru ke Jingkali bana seek clarification now education secretary babalai kamdon ka marks of display. Berkaniru kadai bangabu ke Jingdawa, badai bandon ka marks of display. Namar bafi katko muji sisa hoy. Kini kila asim yaki other university bulan kaleng-kaleng ke India. Berkunjung university hapo Meghalaya ke jungi. Hapo ka state ke jungi. Te klampep kendon ki difference hagbadai barki marks mo awarding of marks kendon ki jiapian. Te ki kwa ken pantip kita ki marks ba shikiwe ki university shikiwe par ki state bad ya hagbadai po state jungi kelong kai ke jiapian. Kanang ba kindu don kita ke Jinghon ke satisfaction. Hagbadai barki candidate ba apply yang ni ki post. Ready to the charge over there. Dia nak kalian jungu secretary education tu 8 pau ong ba 8 pau ong ba immediately untuk apa ni akan level jong ka DHT the director technical DHT director higher technical yang ini scam bi kan don ka kanun ka rectification mo kanang ba kanum don kajing dunong kam kam ha ka ba ki kun samla ki don ko amar ka no ko deprive no ani sim no ko jongki kan ni ka de ka ba mawan pen pau pas matu Kan not lagi na post kita. aspa propsal tu post kalau dia yang bakar solution porsi cukup lang iki garu kasih berkiwi parki ada communities Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya